Whaatarwhatu se whaapoponga o telefonu le Radio Samoa. Ua whaamaria mai a Amerika ua whaia nei isi a lātou o spainga whaasanga i a Iran, ma ua mai alapta i a Trump Tehran e te tau na whaile leia nā mio. Ua whaamatau i a Trump o le a pomu e Amerika ala lau papa mano fuanga o malusi anga tau ele tise, pe a whaia le toianga i ane nisu i o Iran i talanoanga i le basa fau. O se whaamatau fo i whaapea Trump sa whaia mua mua le masino a perino na tausanga nei lava, na adia e aile mau whaasea mai kulupu tau ai a tatau wa malo au whaatasi. Whaero ai whina ngalo i lātou i au i tu ai ngā whaamatau whaapea i nalo tū la whono whaava malo o le oso whai wha moe moe ina o tangata lautele mo lātou si o manga o se sori ngā tū la whono tau taua po o war crimes. E le ngata i lea ai le teimir whaasisiranga lea Trump na vai ai tangata anu o Iran wa poto umai rungo ala lau papa mano whanga tau marusianga ma lātou whailo tutu whaatasia i te te e fuanga a Amerika. O lo tunturi roa le to tele se isi ra sanga le ai le mata upre nei le ba Amerika ma Iran wa tele o na fianga i atunu uma o le langi. O tangata to lima lo msaromia i Hong Kong i le whaatawina ma le whaeroa ino tusi e ono au fia ini tustusi ngai whaasanga tau le whainga malo wa pu e leo i le mai o leo spa inga leo ini whare tusi se lua po bookshops. Whai mai le malo, tustusi ngā lo au fia i nei tusi e wha so fia i le ita whaasanga i le malo. Ne wha masinonga ma ofisa e wha malu sia le tū la whono. Wa tā ue le ripote iei tusi na abesea mai e leo mai a lātou o spa inga i whare tusi ia, ma o le kulupu to ali mai au fia i e to lua, tolu sulfitu ma le lima sulfitu tausanga, ma tamai ta e to toru e le vāre tolu se furu le lima sulfitu tausanga le mātutua. Ua masarumia lo lātou soria o aia inga tau le puipuinga i te tonu le atunu. Whai mai le BBC o lo tau fia i lātou le teminei mo suenga, ma a whai e wha maonia morianga e ono no fosana le whare puipui mo le fitu tausanga. O ripatia le BBC se whamtaranga mai le Amnesty International e whaapea o oso whainga ia ua whaia i whare tusi, wa tiri wha maonia aile mea moni o le atupu i le atunu, o se no fuanga e tau sori tū la whono ai se tangata o na umea o loo teu i whatatusi. I Australia, i eile li wapu e nei leo i Australia i le whaarablawa na tūra i mai le tauna ni la, i le whae tua Glenmore Park i Sydney, le ana mau atu stasi o ali i whafo mai o se whale wa maliu, le whale na mu i le tauna ni la. Whai mai le Nine News na wala au le fsoswani whaamawame le no fuanga lea, i le wawe au i Wagon Crescent, ina wali poti e tua oi le whare o mu. Whai mai o le ta ngata sa maua i whafo mai o le whale, sa iei manu anga i na tino mai le afi ma ua mariu, pe a mare onas futau sanga le matua. E tantonu leo le tangata wa pueina o se tau ainga o le ua mariu, a e no fwai le whare na tupoi le whare lave. O lo whai so e suenga, a e fōringa mai na iei se penisini na whaonga ai le afi, na ātiri sa sao wawe ai. I New Zealand wa maua i le tunu le strain o le whaamai manu le bird flu H5N1 le matere na awhia ia tunu te tere le rangi. Ni ptia le teo whaamalo New Zealand se saunuanga le Minister of Biosecurity le tunu o Andrew Hoggart e whapea wa whaamaonia le iei o le siama le New Zealand mai se manu na maua i Tone Beach i le awa uria na nafi Wellingtone. O le bird flu e whaingo fo le avian influenza, o lewa fo na iai, ma a fiai manu isi vaenga le rarangi, sa mua ia a fiai le Northern Hemisphere i le rua whedua se fulu. E leo se whaama ia a fiai tangata, a iei ni poti na a fiai nisi o na ofeso ta inga ma meola na a fia. Whai mai le Health New Zealand, e le iei lava se tasi wa a fiai le bird flu i Aotearoa. Taramurumuri, o le Minister vai for New Zealand Winston Peters o le awhero i atu le pārami o Niue ma whaipure mai fiti ma Samoa i le soi au kirani. O le ptia le Radio New Zealand whaero e Peters o le awhaia le whorutanga mai lātou i au le pārami o Niue o Dalton Tangilangi sa kia siti teoka mai fiti ma whata Ryan Schuster mai Samoa. Whaero le Minister e tā utele le konete o New Zealand ma taitai o le Pasifika. O lo iai au kirani whata ma sa kiasi mo le whorutanga Minister le Future of Investment and Trade Partnership o ni malo whaalolungia a New Zealand. Tala ia le video Samoa mo lau whaafonga mai le nengi aso manuia tere ngā ruenga o whenga iai whaasoifuia.